Karbianglong Phan Abirta Kimi DMCH alongta COVID-19 testing laboratory CM Rong Hangpen Ingpu Pontanglo. Kolonga Rong Pangbong Rajas Timu Arong Isiarat Kovi Arong Kacue. Langne TVS atung Poti Adong polling station along Sang Ingti Lapen Mark Sake Joypen Kerondam. Karbianglong live Adap Abirta kilang aradona phan nilhin pen Adap ki me kardom bajiriklo kardom. Nili Abirta than mangphi sami Julie Bepi nonarjuik tha Abirtang ton pen. Non malom ga chithang pluk COVID-19 na kiso kilong phai Karbianglong alongta aphai nang bat pom tanglo. Bangso kiso do abyang the kachini je aphan Jorhat GMCH via sarlang ponang verlo. Bonta pini pena bangke aka helo dam joplot pen DMCH alongta longpon po. Karbianglong pen ang tan pen kibang ki ong dunga tumapan quarantine lapen home quarantine kapado pon phai penangan dolo lapuan arni pen ki so do kawe ang thek kilong japan dipu along COVID-19 testing laboratory kawe dera jok Jorhat GMCH along avi asat lang kapale pen ang thek kilong japan ni trok sian inghong nang ko bangso jok quarantine bohalong dim klong ka chitang te pen jok ni troksi ninar ke pado pen hem kapachidam laposonta dolo Bon tapi ni pena bangke aka hello dam joklot pen Dipo Medical College and Hospital alongta COVID-19 na keso ang thekilang japan COVID-19 testing laboratory Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng pen impupon tangno Bangso kang pupen ajok nini nithom ang bongta COVID-19 na keso doma arema bangso ang thek longpon po Bangso hot Karbianglong Autonomous Council CM Ronghang pen Pirangkia pan kapachini po na tengke ang tan pen kibang atuma phanta vi asat lang ang thek nini nitham ang bongta longpo COVID-19 testing laboratory kami ya laboratory ko kami paisoi aro aje kono namanya kami praktis kora aro result to within 2-3 days ote pai jabo কেইখন ডিস্ট্রিক্ট হামলা হ'ব itu almost তিনটা ডিস্ট্রিক্টৰ কাৰণে ওয়েস্ট কাৰ্বিআংলং ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু ডিমা হাছাও তংগল ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু কাৰ্বিআংলং এই তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ইয়াত টেষ্টিং কৰা হ'ব আৰু যিমানখিনি বাহিৰৰ পৰা আহিছে মাইগ্ৰেণ্ট যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ টেষ্টিং প্ৰথম কৰা হ'ব আৰু পিছত আমি আলোচনা কৰিম যে প্ৰিন্সিপাল আৰু ইয়াৰ ষ্টাফবিলাকৰ আলোচনা কৰিম যদি দৰকাৰ হয় আমি ঘৰে ঘৰে টেষ্ট কৰিব Bangso kangpo hot MP Horen Singh Bay Karbianglong Autonomous Council EM lapen MEC Dipo Medical College and Hospital Superintendent lapen Joint Director Health Service atum Chetongdon News Desk Report Karbianglong Live Karbianglong District Congress asong kachitonte alamthe niphai kri isiarni Karbianglong District Mohila Congress Committee maipi kasang terangpi arpu kachio pensi ang thek lang pontanglo nian chotkali a constituency along tin penta Congress Mohila arpu pen chi upon ejipusi ketherpa dupon Karbianglong District Congress asong arlo pen kachitonte alam pini hong anang kiklang Bangso alam nang kiklang laki pini Karbianglong District Congress Committee asai hemalong KADMCC amai phika sangte rangpi arpu kachi open si bangso kachi tonte alam the nang klanglo kasangte rangpi arpu pen kachi onang kokopothak KADCC maiphu khorsing intia phansi akoi pipon সভাপতি পদ দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখি আহিছো কংগ্ৰেছৰ গুটেই কমিটিটো মহিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি ইউথ কংগ্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি NSY পৰা আদি কৰি আৰু আনকি নিজৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কমিটিও সন্তুষ্ট হোৱা নাই তেওঁলোকে যেনেকৈ কাম কৰিছে নতুন সভাপতি গৰাকীজন খৰসিং ইংটিয়ে যিসকল প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ পুৰণা কংগ্ৰেছসকলক আঁতৰাই নতুনতা যিসকল বিজেপিৰ আজি বিজেপি কাইলৈ এজিপি পুৰখিলৈ কি কয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেই সকল মানুহকে এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছত মানে পদখিনি দিয়া হৈছে তাৰ বাবে আমি দেখিলো
বহুত সময় আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ কামো কৰিলোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা সভাপতি যদি থাকে কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছৰ কোনো পধ্যে ইয়াত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব নোৱাৰে KADCM amai phu khorsing inti jongjung kama thaki chokche abana ki mi ke plake do kogajok abarem congress asong aphan bikoksi ki bangmi atuma phansi arpuge thesitami pekpon lablo bangso jok si bangsori hini sose mohila congress claim bangatum thedung aningke oidu bangso jok si pini arpupen che opanang kokloputa kasangte rang bi pherang ke thengnu ningje pon আমি কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা আমি আঁতৰি যোৱা নাই আজি মই ৰেজিগনেশ্যন দিছোঁ মই প্ৰেচিডেণ্ট অকলে দিছোঁ কিন্তু মোৰ লগত যিমান কমিটি মেম্বাৰ্ছ আছে মোৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে মোৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছে সকলোৱে ৰেজিগনেশ্যন দিব কালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব আৰু কিছুমান মণ্ডল কমিটিবিলাক যিহেতু গড়কান্থি সিংহাসন বুকাজান সৰুপথাৰ এনেকৈ দেওপানী হেনেকে মানে বহুত মণ্ডল মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটি ৰেজিগনেশ্যন দিব khorsing inti KADCC mai phu arpu dengdet panapi song aphan claim PPC BJP aphan kapahai ponje aphan si cyclem pon rongputa arbok pon thu কংগ্ৰেছৰ লাভৰ কাৰণে কোনো পধ্যে কৰা নাই বিজেপি লাভৰ কাৰণে হে কৰি আছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Rongke rong obahut ke joy keji aphan pura kolonga rong pangbong amekar rajas timunga rong araratum kovi aklim chirungsi rongker anglong along ke idan arong tinta rongke rong ob apora hutke kovi bikron kinang sot ningka ne sekpen iphong rongke rong ob karkli chukhe joa hut kovi ethi anke bangalong johang joplot nangji mate chiki joplot nangji pu mathar par sikponsi kedamtang osik ne phaikre isi arni kolonga rong pangbong rajas timung arong doning koraner kep rong isi araratum chingrumsi edonalong kovi aklim rong pho chirungpen rongker anglong along mate rongker karkli adimalong kovi aklim ki e asai kedeng News Desk Report, Karbi Anglong Live. Tang tenor malam su dihina mo phan Abirta into marik sina. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mopi pothot Abirta arjut higlo na. Bali pothar along langne TVS ahimpu satro teronchi thurplutsi ami thang jongjunga khipen PT adong polling along ke don pharo isi arara tuma phan ke damtang bosikni phai kre isi arni ada por phai kep malom rara phan aki joypen ke rap kapajerda bangso potiadong polling along don pharo isi arara tuma phan sang ingti lapen marks mate ingho aden ake joypen kerona sai kideng hot borsali teron rajen rongpi Ronjit rongpi lapen inut banghini kithe kiding atum chetong dum non malom corona ake soki ungklo bahut radatum kachire nangji kenang sot alam theta pachni pon lapen kedo ke thak satame chepang thir fc do nangji lapen muni do anglum do dun de nangji ingho enukan chidi ber nangji lapen chepang thir fc do nangji lalote corona ake sopen chepajok onpo puta radatuma phan than pachni pon Bogajan pen ananterang Karbi Anglong Live.
rong rup kachilenga towar anke chepang thirang ji po jok hanjang langso sina singlek the arong are somar thur paksi towar kachepang thira sai ki claim kachepang thir ben henlo ke ewer pranta kimi ponji lapen ke do ke dam setami ning sam ponji ko an ma kachepang thir un la ansi ke do ke thak tami dumi mucheji non bechenga por lake babi ke khaya porlo babile ke khailo pulote akangramta dovek po laso joini muniratum kachilenga hin akatora do koktiti jasemet ahut penki muniratum ajo phirlo setami kenang soda sai do kok pulote chiling nang ko ahuta do lasila hai ka do kawyala munthi parsi erphi kedam tang gosi nge phai kep arni hanjang nang so sina singlek the arong ari sumaratum thurpak pen nopak ot kraisi methang arong kachilenga towar chepang thirpong kapang thira sai ke denga hut rong are sumaratum kaninja tengke rong chepang thir edlo pulote kachilangta langmi muchetpo lapen kido kedam setami ning ing samjinpo lasenili tum rong isi are sumar thur paksi rong kachilenga towar chepang thir ponlu pusi ningjirenti bokajan pen ananterang karbeng long live tangde pina raba birta ke lapon sikang tonik lo dome thak me arni ki me